Fjalët që tolerojmë sot formsojnë shoqërinë në të cilën do të jetojmë nesër. Ato janë një mjet i fuqishëm që mund të ndërtojë ura mes komuniteteve, por edhe mund t'i shkatrojë ato. Gjuha e urrëties fillon në mënyrë delikate. Një shaka në klas, një koment në një fotografi, një postim në rrjetet sociale, një titull në media, një slogan në rrugë. Fjalë të përsëritura mjaftueshëm gjatë, saqë fillojnë të tingëllojnë normale. E kur normalizohen, ato çojnë drejt diskriminimit, dehumanizimit, segregacionit, madje edhe konfliktit. Fqinjët bëhen të huaj e të huajt bëhen armiq. Prandaj, nuk bëhet më fjalë nëse fjalët janë të rëndësishme, por se çfarë të ardhme zgjedhim të krijojmë me to. Мислам дека политиката намерно придонесува ние да живееме во два паралелни светови. Во една страна македонците, во друга страна албанците, веројатно третата страна се другите етнички заедници, но мислам дека ова се прави заради полесно продирање кај гласачите, бидејќи ние сме земја која што произлегуваше од еден друг систем. Влегувањето во плуралистички систем на некој начин ги зацврсти етничките идентитети, односно етнокултурните идентитети. И многу е полесно да манипулирате со емоции, со чувствата на граѓаните кои што се однесуваат на припадност во смисла на колективитет. Во одреден голем дел се мисли на етничката припадност и затоа мислам дека политичарите не само што не се обидуваат да изнаоѓат решенија, бидејќи решенијата постојат. Se ekzistojnë ndarje të rrënjosura në Maqedoninë e Veriut e tregojnë edhe të gjitha analizat dhe monitorimet e gjuhës së urrëties. Pjesa më e madhe e rasteve të regjistruara lidhen me përkatësinë etnike, pasuar nga sulmet ndaj kundërshtarëve politik dhe sulmet në bazë gjinore. Toka më pjellore për përhapjen e gjuhës së urrëties është hapësira e internetit. Jo vetëm postimet në rrjetet sociale, por edhe raportimi sensacionalist nga ana e mediave online, i ndezin narrativat e dëmshëm. Медиумите, особено оние што се членки на Советот за етика, што сами се обврзале дека ќе ги почитуваат етичките норми, а тие имаат обврска не само да ги исчистат, да ги тргнат коментарите, туку тие имаат обврска во својата продукција, во своите текстови, да ги разобличат актерите, да посочат на свесноста кај населението дека тоа не води и не е добро нешто што ќе ја гради заедницата во иднина и да учествуваат во еден процес што кај нас не се случува, а треба да се случува по примерот на поразвиени демократски општества, да бидеме сите учесници во градење на културата на политичка коректност. Mosndëshkimi krijon një atmosferë relaksi te kryerësit dhe i dekurajon viktimat të denoncojnë rastet. Kur bëhet fjalë për gjuhën e urrëties, gjatë vitit 2024 dhe gjysmës së parë të vitit 2025 janë regjistruar 138 incidente. Gjatë kësaj periudhe, vetëm një rast mori epilog gjyqësor dhe rezultoi me një vit dënim me burg me kusht për autorin. Сметам дека нашите институции кон говорот на омразата се однесуваат сосема индиферентно. Мислам дека кај обвинителството и кај нашите судови не само што не постои волја, туку мислам дека недостасува и компетентност и стручност за одлучување за вакви специфични предмети кои што се однесуваат на говорот на омразата, врзетничка, верска, расна и некоја друга основа. Сме имале примери кога од годишната квота на пријавени и обработени жалби, да речеме ако се 100, 15 до 20% да бидат врзани за членот 10, кој вели дека новинарот не смее да зборува со говорот на јазик и не смее да дискриминира. Најчестите грешки се прават во онлайн сферата, во онлайн порталите,
кои имаат пракса на копи-пейст новинарство, тие земаат соопштенија од партиите и од А до Ш ги пренесуваат без никаква новинарска обработка, што не е добро новинарство. Прво, не е добро како продукт медиумски, а камоли како одговорност при работата. Медијат nuk janë të vetme që transmetojnë mesazhe shpejt. Të gjitha format e artit me të cilat jetojmë çdo ditë, gjithashtu formsojnë qëndrimet e individëve. Muzika dhe filmi, si format më të përhapura të artit, duket se kanë ndikim më të madh në ndërtimin e imazhit për diversitet. Творештвото во народната музика. Ние имаме песни кои што содржат не говор на омраза, туку многу говор на омраза кон македонскиот народ и кон албанскиот народ. Можам да ви набројам, значи, многу песни кои што содржат стереотипизација и кои што зборуваат многу негативно за другиот народ, но јас најдов, на пример, на YouTube каналите, кај што се емитуваат овие песни, на ваква песна. Значи, ни на небо, ни на земја, за албанците место да нема. Место нема. Во друга песна на албански јазик се вели дека Господ ја создал ова земја за албанците и не дозволуваме никој да ја земе. Значи, нивната интенција, значи секој од нив кој што твори вакви патриотски, да речеме, според мене антипатриотски, бидејќи тие се против ова држава, бидејќи не влијаат врз развојот на државата. Filmi u tregua si një krijues dhe moderator i fuqishëm i perceptimit për grupe të caktuara kombëtare, fetare dhe racore. Gjeneratat e reja të autorëve të filmit janë në një mision që përmes krijimtarisë së tyre të luftojnë kundër këtyre stereotipeve. Nëse kthehemi më herët në filmat të mëhershëm si filmat me italian ose me Rozo Xhertë janë paraqititur si një shoqëri mafioze, do të thotë ka dhënë një ndikim shumë negativ. Ose filmat të mëhershëm që janë paraqitur afroamerikanët, që i kanë paraqitur me një nivel shumë të ulët të dhunës ose të krimit, do të thotë ajo ka dhënë një ndikim shumë negativ. Dhe në pastaj duke ardhur duke zhvilluar shoqëritë, duke kuptuar ndikimin e filmit, kanë filluar të paraqesin pamje më të realta, jo vetëm negative, për shkak se për mos të krijuar paragjykime dhe mos të krijuar urrëtie mes tyre. Треба да преминеме од едно стереотипно прикажување на етникумите во еден друг начин на размислување, бидејќи сепак сите сме луѓе и тоа треба да ни биде почетна точка. Во бизнесот на задоволството идејата ми беше да ги свртам малку работите, дека нели секој може да биде добар и секој може да биде лош и дека не е важно кој од која националност. Така што во овој филм имаме и добри и лоши од двете страни, кои што кога ќе видиме, нели кога се работи за бизнес тука нема разлики, значи тие што не се добри луѓе без разлика од која националност ќе продолжат да го прават тоа што го прават и обратно. Pas reagimeve të publikut, vërehet një dëshirë për thyrjen e barierave, por ndjehen edhe pasojat e ndarjes shumëvjeçare. Е многу интересен детал би сакал да кажам кога ги правевме проекциите на филмот после гледањето е што од албанската страна многу луѓе ги фалеа македонските глумци, а од македонската страна ги фалеа албанските глумци за нивниот перформанс во филмот. Тоа многу се израдував заради тоа, бидејќи пред се увидовме дека нема доволно културна комуникација, не се знае едни со други дека воопшто постојат и дека работат. За среќа не многу, но имаше неколку коментари на социјалните мрежи во кои што бев обвинет дека филмот лошо ги представува македонците конкретно и дека најверојатно сум зел некои пари и дека сум платеник на некои си абстрактни странски сили.
Меѓутоа, јас на тој одговор, на тој коментар, одговорив културно со тоа што кажав дека моето име е Гоце, дека мојата фирма се вика Македонска крепост и дека земјата имам представувано на над 100 фестивали во странство. Pra, filmi ndoshta jo çdo herë që mund të ndalë këtë urrëtitjen ndëretnike apo ta shëroj kompleksin e një shoqërie, por çfarë mund të bëj, mund të krijoj empati ndaj njëri tjetrit. Nëse një film, ja e marrim shembull në Maqedoni, paraqiten një shqiptar që ka një burr shqiptar ose familje shqiptare që kanë një hall, kanë një problem dhe kanë një mërzi ose duan të ikin nga vendi se nuk i kanë kushtet e mira, mendoj se automatikisht edhe një maqedonas ose edhe një rom, edhe një turk do të identifikohet me këtë problem dhe do ta krijojë një empati që do ta shohin se kanë problemin e njëjtë në vendin ku jetojnë. Sukseset globale të filmave të rinj tregojnë se e vetmja gjë që është thelbësisht e rëndësishme për ne është emocioni njerëzor, e jo përkatësia e tij. Ne kemi filmin më i shikuar i vitit të kaluar është DJ Ahmet, që nuk flet as shqip as maqedonisht, por gjithë filmi flet turqisht. Dhe kjo e tregon se do thotë mund të bëhen filma shumë të mirë ku publiku në Maqedoni do të shkon së bashku në kinema. Во DJ Ahmet имаме цел 99% од филмот е на турски јазик и тој сепак е македонски филм кој што направи огромен успех на светско ниво. И тоа е дел од македонската култура, колку што е дел од турската култура, веќе се случува на ова територија. Përveç artit, edhe sporti i bashkon kulturat në një vend. Edhe pse në fusha shohim loje ekipore dhe respekt, në tribuna, ndarja është po aq e zhurmshme sa edhe tifozllëku. Në shumë shtete, grupet e tifozëve përdorin gjuhë urrëtie, e shpesh kjo çon edhe në dhunë. Tek ne kemi dëgjuar thirrje të ndryshme fyese. Me thirrje për dhunë, kemi parë parulla të lloj-llojshme me mesazhe nacionaliste. Kemi qenë dëshmitar të përleshjeve fizike, trazirave dhe djegjes së flamujve. Për dallim nga garat klubore, kur luan ekipi kombëtar i futbollit, atmosfera është krejtësisht ndryshe. Ekipi është i përzier dhe duket se as lojtarëve dhe as tifozëve nuk u pengon që kapiteni është i kombësisë shqiptare. Значи, факт е дека на спортските надпревари, на спортските стадиони, секогаш имаме повици за насилство, многу широк спектар на говор на омраза, првенствено врз етничка основа, но и врз други основи. Мислам дека овој факт потекнува од фактот што ние самите навивачки групи ги имаме значи именувани со воинствени имиња. Ние имаме навивачка група која што се нарекува Комити и навивачката група на Шкендија се Балисти. И на спортските надпревари често се мисли дека таму се надпреваруваат албанците и македонците и сметам дека решението треба да се бара во диалогот. Во Британија, кога имало многу насилство врзано за фудбалските надпревари, оформиле институт за фудбалски навивачи. И тој институт од научна гледна точка пристапува во анализата на тоа зошто луѓето реагираат со таков набој и со толкава омраза кон другите, врзано за спортски надпревари. Кај нас не сум слушнала дека има некој сериозен пристап за приближување на навивачите или за подигање на нивната свесност дека тоа не води кон ништо добро. Të vetëdijshëm për ndikimin e tyre, organizatorët e garave të mëdha europiane vendosin dukshëm mesazhe për paqe dhe kundër diskriminimit e dhunës. Për dallim nga lajmet negative që transmetojnë mediat, shembujt pozitiv, edhe pse nuk janë aq të popularizuar, bëjnë dallime të mëdha. Banorët e fshatit Llopat, pikërisht përmes sportit, manifestojnë bashkimin e tyre. Минатата година, за жал, во нашето село се случи еден трагичен настан, во кој што животот го загуби нашиот совраѓанин Ватко Стојмановски. Ватко Стојмановски беше едно многу позитивно, ведро момче, кој што другаруваше со сите, без разлика на вера, националност, старост. Pas иницијатива со Шокото ти Али Сулеймани,
të organizojnë një ndeshje për ta respektuar dhe për ta nderuar Vllatkon. Ne si organizator e pranuam pa hezitim dhe organizuam një ndeshje futbolli në nder të Vlatko Stojmanovski. Si u pranua te ne, u pranua shumë mirë nga të gjithë, nga të rinjtë e fshatit, njerëzit e fshatit, dhe ishte një ndeshje vërtet emocionuese, se si që thash më parë, Vlatko ishte një djalë i fshatit tonë, një djalë i ri, një djalë i shoqëruar, dhe besoj se edhe në të ardhmen ta përkujtojmë Vlatkon ashtu siç ka qenë. Dhe kjo ishte puna më e vogël që mund të bënim për Vlatkon dhe për familjen e Vlatkon. Turneu në futboll të vogël, të cilin e organizojnë që nga viti 2019, zhvillohet në fushën e shkollës, e cila i mëson fëmijët me respekt dhe mirëkuptim që në moshë të vogël. Marrin pjesë ekipe shqiptare, ekipe maqedone, në stafin organizativ jemi gjithë rinia e fshatit, përfshirë shqiptarët edhe maqedonët, dhe gjithçka këtu organizohet në mënyrë të përbashkët. Në sport nuk ka dallim nacionaliteti, nuk ka dallim kultura, nuk ka dallim feja, po gjithmonë jemi të bashkuar për të arritur deri te qëllimi. Domethënë këtu në shkollën tonë, në fshatin tonë, nuk ekziston fjala urrejtje ndaj maqedonëve apo te maqedonët urrejtje ndaj shqiptarëve. Shkolla Kongresi i Manastirit në fshatin Llopat na tregon se sistemi arsimor luan një rol kyç në krijimtarinë e bashkëjetesës. Можем слободно да кажем дека начинот на кој што живееме ние македонците и албанците во нашето село би требало да биде пример како треба воопшто во државата да влади еден добар соживот помеѓу двете доминантни националности во државата, македонската и албанската националност. Јас како знам за себе, а и од моите предци, од родителите, од бабите, од дедовците, не се памети некој инцидент, сериозен инцидент, да се случило помеѓу македонците и албанците. Таа слога, тоа единство, тој добар соживот помеѓу двете доминантни националности во нашето село се пренесува од колено на колено со традиција. Ние тоа го имаме наследено од нашите предци, го негуваме тој дух на добар соживот и го пренесуваме и на нашите идни генерации. Може би причината заради која што, еве јас како ја гледам малку, заради добриот соживот, е токму училиштето кое што е позади нас, во кое што учиме заедно и македонците и албанците. Значи ние уште од најмала детска возраст, уште од 5-6 години, ние се учиме на тој соживот. E përdalim nga Llopati i Kumanovës ku jeton një përbërje etnike e përzier, Zheroviani i Tetovës është me popullat ekskluzivisht shqiptare. Në shkollën Liria një mësuese është etnike maqedonase. Sanja ndihet plotësisht e pranuar nga kolegët dhe nga nxënësit. Сум се наоѓала во една, или се наоѓам уште во една албанска средина во која што нема ниту еден македонец освен мене во двете училишта, и на која сум Сања, предавам македонски јазик на деца од албанска заедница или албанска нација, така да не ми представувало проблем до денес, поради тоа што мислам дека од помош ми што го знам албанскиот јазик, знам како да владеам со децата и може тоа ми представува голема помош. Unë jam mësimdhënëse shqiptare, kurse kolegja ime Sanja është maqedonase. Bashkëpunimi në profesional bazohet në respekt të ndërsjellë dhe komunikim të hapur. Ne e mbështesim njëra tjetrën në punë, japim këshilla profesionale dhe ndihmojmë në raste të vështira. Me bashkëpunimin tonë ne u tregojmë nxënësve se respekti dhe puna ekipore janë vlera shumë të rëndësishme. Të dyja mësueset ndjejnë përgjegjësi që përmes shembullit personal t'u tregojnë nxënësve se si duhet të thyhen barrierat etnike. Гледам дека има, например, ученици кои што ги учат од дома, имаат проблем, ама се интересираат кога ќе им кажам, например, и само за себе дека знам, например, од верата делови, дури многу повеќе од нив и се чудат. Ама треба и мојата реченица или мојата порака кон нив беше
Вие сте млади и вие сте оние кои што треба да го свртат светот за 360 степени. Значи, ако вие не направите чекор напред, нема кој. Имам представено дека и тие се луѓе и ние сме луѓе. Има, да, не викам не има стереотипи, ама мојата цел е да бидеме заедно и на нив им е многу интересно, наставнички, ти знаеш албански да зборуваш и сета е како што знам и јас, така и вие треба, барем за една основна комуникација. Инаку во друг случај се немам почувствувано дека ми имаат одбиено или навредено, не, нити пак од моја страна, далеко од тоа. Për shembull, tema e fundit që ne e patëm vitin e kaluar kur ndodhi rasti me Koçanin, nxënësit e kishin si temë për solidarizimin me këtë rastin, me ngjarjen, ato e pritën shumë me si t'ju them pa me empati, po. Jo vetëm arsimtarët, gazetarët, artistët dhe sportistët, por edhe të gjithë faktorët e tjerë në shoqëri bartin përgjegjësinë të veprojnë në drejtim të bashkimit. Qëllimi është krijimi i një mjedisi në të cilin do të ketë shumë miqësi të sinqerta të pashoqëruara nga çfarëdo barriere stereotipike. Pikërisht e tillë është miqësia e të rinjve Jasmin dhe Matea. As nuk janë të njëjtës kombësi, as të njëjtës fe dhe as nuk mësojnë në të njëjtën shkollë. E megjithatë, pas vetëm një njohje, zhvillojnë një miqësi të pandashme. Ние се запознавме пред 10 години во 2016. Се запознавме во Никола Карев, бидејќи тогаш мајка ми и незината мајка се дружеа. И од тогаш кога почнавме се дружиме, и од тогаш кога се не разделало, кога не доби раки сме, кога оваа година правивме 10 години другарствена. Како што кажа Јасмин, нашите мајки не запозна. И после само кога станавме премногу блиски, само кога си одговаравме една на друга. Почитам низината националност и она мојата и немаме проблем со тоа. Mes tyre dhe në rrethet ku lëvizin, miqësia nuk njeh asnjë kufi. Mjerisht, ende ndodh që kombësia e Jasminës të përdoret me konotacion fyes. Bashkë me Jasminën, edhe shoqja e saj më e mirë, Matea, i përjeton personalisht pa këndshmëri të tilla. Повеќето време знаат да ми кажат кога ти си шиптарка и такви некои работи што не разбирам што дошто тоа треба не дели кој што ако сум шиптарка пак сум добар човек. Пример зависи од кој доаѓа, например, ако е некој така поблизо што го знам кога нема тука да ми земете, само ќе кажам кога добар брат престани, кога не е смешно, ако некој друг знам да се скараме или кога само не ми е гајло. Мислам дека треба само луѓето кога поише да разбера дека тоа што сум по друга националност или вера, кога тоа не значи дека сум различен човек, пак сите сме луѓе, сите сме исти. И мене тоа ме боли, бидејќи не можам ни да го опишам нејзиното чувство, кој што она го доживува секој ден или не знам никога, и само кога мислам подобро ќе биде луѓето да не ги интересира или само да си тират своја работа за која националност е друг човек. Таа ја имам многу другарки од моја школа и одделение, им кажувам за Јасмин, цело време ја зборувам дека ми е најдобра другарка, како сестра ми е, и дека сме премногу блиски, и ќе им кажам дека е како албанка, и они не ми е гајле, уште ми кажува дека е многу убава, дека многу е добра, и барем ја пробам тие што имат негативни мисли да ги тргнам од мене. Se njeriu nuk lind me paragjykime, por ato mësohen e shohim në përditshmërinë tonë. Ndërsa në nivel personal, të gjithë kemi marrëdhënie të mira me bashkëqytetarët tanë. Ndarja e krijuar artificialisht është ende shumë e zhurmshme. Parullat e shkruara në qytet me të cilat bëhet thirrje për dhunë dhe vdekje, komentet në internet që shkaktojnë ortekë nga gjuha e urrëties dhe retorika që shpesh e përdorin politikanët shkaktojnë ndjenjë pakëndshmërie, jo vetëm te ata ndaj të cilëve janë drejtuar, por edhe te secili prej nesh individualisht. Па секогаш помислувам и искуството како новинар ми се чини ми покажува дека зад нив стои организиран пристап. Или се тоа фудбалски навивачи, или се тоа подмладок на некоја политичка партија. Јас барем така гледам и навистина пак ќе потенцирам од новинарското искуство, ова го знам. Ретко кој сосед од малото кај што живееме ќе излезе и со спреј ќе напише нешто многу погрдно за другите луѓе. Сите имаме лично искуство кое е позитивно,
а вкупно искуство што ни го градат политичарите и медиумите и целото општество, кое е генерално негативно. И овие две работи некако се неспојиви, ако добро размислиме. Gjuha e urrëties nuk është një gjendje natyrore, por një sjellje e mësuar. Ajo mbahet me heshtje, me mosndëshkim dhe me përsëritje. Por, po ato hapësira, shkollat, rrugët, fushat e sportit, mediat dhe arti, mund të jenë vende mirëkuptimi, respekti dhe lidhje. Kur fëmijët mësojnë bashk, kur arti tregon tregime të sinqerta, kur sporti bashkon e fjalët përdoren me përgjegjësi, ndarjet humbasin fuqinë. Shembujt që pam na kujtojnë se bashkëjetesa nuk është ide abstrakte, por praktike përditshme. Sot, gjithnjë më shpesh, zgjedhim që në po ato mure ku dikur është shkruar urrëtie, të shkruajmë mesazhe dashurie. Fjalë të shkurtra, të thjeshta që nuk kërkojnë shpjegim, vetëm njerëzi. Zgjedhim fjalë që shërojnë në vend të fjalëve që lëndojnë, sepse në fund, shoqëria në të cilën do të jetojmë nesër fillon me fjalët që zgjedhim sot.